Huma 199 il-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna li ġew irreġistrati bejn it-3 u l-4. Din iċ-ċifra tella l-20,246 in-numru totali ta' persuni li ħadu l-virus f'Malta sa mill-bidu tal-firxa tal-pandemija fil-Gżer Maltin. Dawn illi fiequ fl-aħħar 24 siegħa kienu 89 persuna sabiex issa huma 17,523 dawk il-persuni illi fiequ. Ta' kollu tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fejn ġie konfermat ukoll li fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna reġistra fatalità oħra. Dan wara li raġel 74 sena tilef ħajtu fl-isptar Mater Dei sabiex bekk il-vittmi totali fil-Gżer Maltin żdiedu għal 298, 31 mewta matul ix-xahar ta' frar biss. Bekk il-każi attivi se jammontaw għal 2425 ta' filwaqt li tul il-jum ta' tlieta nataw 2062 vaċċin b'741 jingħataw it-tieni doża. Ta' min wieħed jinnota li fl-ewwel 5 ijiem tal-50 ġimgħa tal-firxa tal-pandemija f'pajjiżna żdiedu kemm il-każi ġodda kif ukoll l-imwiet meta ċifri jitqabblu mal-istess perjodu tal-ġimgħa preċedenti. F'intervista ma' Times of Malta, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci saħqet illi iż-żieda li qed naraw taf tkun kawża tal-firxa tal-varjanti tal-COVID-19 f'pajjiżna. So it's obviously that we have ongoing transmission within the community. We do have as well the variant, which also will impact on the number of cases which are being affected. So we continue to appeal to the public that they need to prevent crowds, they need to stick to their households, and also to continue with the prevention measures. Il-professur Gauci sostniet li għalissa ma tistax tgħid bi preċiż x'ser ikun qiegħed jiġri fis-sajf rigward l-attivitajiet tal-massa anke minħabba l-fatt li bħalissa f'pajjiżna u madwar 50 każ tal-varjant tar-Renju Unit u każ wieħed tal-varjant mill-Afrika t'isfel. We have other factors which are affecting, including the variants which are arising. So that's another factor which sometimes the virus may be a bit ahead of us as well sometimes. Hija sostniet ukoll li fil-każ ta' contact tracing il-persuni pożittivi għandhom ikunu responsabbli ta' emilhom u jkunu onesti mal-awtoritajiet rigward il-postijiet u l-persuni illi jiffrekwentaw għaliex huma pedina importanti f'din il-battalja kontra dan il-virus illi issa ilna aktar minn 11-il xahar inħabtu wiċċna miegħu.